الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة لهذه الأمة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إن تغفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. Mauli mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, yari na isab kita niyo haruman ini umalup salta dumungog dahil nga kalam si mahasut si mahatinggi Suratul Baqarah iwan Suratul Nahl apangadjian taniyo bungasin pag-iman. Lagi-lagi wala pa kita niyo nakapinda atawa nakalaton dahil nga pangadjian ihin bungasin pag-iman amo na im mga tao nagpanon nagtaymanghud at tiranan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala wala miyuhong pakaniya karayawan ding hapagkahiniya sumagawa indiaut nila iniangot nila miyagad sila pamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala kalna yawajiban sila magad iwan magtaat pamahasut si mahatinggi tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala masipakita niyo pangadjian impyag tay manghuran piag misraan sin jantung sin maglanggung iwan sin magbakay amo na in umalup sila magsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aruman ini mga anak apo ganapan namo na isabing pangadjian hiatud namo maun pahadarat sing kamu
Pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala harwa parakala. Paman simmaha suci maha tinggi. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Di tuud kakuyagan. Di karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatiap-tiap ipun niya. Usugi babai. In makupur sila. Ba't sabab mga tuan. In kakupur. Manglubusing katan marayaw. Marayaw riya dunya lubuhun sing kakupur. Marayaw siya sadya sintao. Lutuun niya pa adlaw akhirat. Lutuun niya palawm sing kubul niya. Apabila yauning kakupur. Larakun sing kakupur in siya sadya na. Kaya nga sabab yan mga tuan. Ayaran na to. Yung kataan kakahinang na to. Labi awla yung pagtag-ipon taniyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in tashkuru na bang niyo piyagsukur patuhan. Asibi ibanda kula. Matao diwan tiyo-tiyo. Piyagsukur niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, hisiyus hindi magsukur hatiyo-tiyo. Di da siya magsukur hamataud. Hisiyusin tori da magsukur patuhan, di da siya magsukur pamanusia. Hisiyusin manusia, di da siya magsukur. Papagkahinya manusia, di da siya maingat magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naribetaan kita niyo, si mahasut, si mahatinggi, di niya kakuyagan ng kakupur, kaastulan niya. Ing kakuyagan niya, ing karidaan niya, wa in tashkuru yardahu lakum. Bang sadya piyag sukur niyo, pa Allah subhanahu wa ta'ala, yan dunhan in rida, yan dunhan ing kakuyagan, si mahasut, si mahatinggi. Dahil nga sabab yan mga tuan, in palman niya kaiwanan ayat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mag-angkop na kamu imitong, pakayon niyo na yung bago, panyap niyo ipag-itong, apabila itungun niyo, in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya anughara ha ummat na kauna. Iwan ha ummat haulian ini. Iwan sinwala parimaratong. La tuksuha. Di niyo karausan itungun in ni'mat. Yanughara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amin yari nakita na to. Iwan sinwala pa kita na to. Dahil nga sabab yan mga tuan. Wayroon sabab. Dukaing. Pabila manu siya di makapagsukur patuhan. Hawiya nahan. Iniyan ughara sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Hari pa sila makabatuk. Magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuan. Amuna in kamaumuhan. Pagkarungukan taniyo. Insala sila sin ummat na kauna. Iwan sin ummat hamasa na to ini. Pabila sila nalikdas. Wala nila piyag sukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di na mahalulay ang problema sin tao. Biya na sin jimatu hamasa na to ini. Di na karausan sin maingat. Di na karausan sin di maingat. Di da karausan sin nama marinta. Iwan sin wala na marinta. Maghalulay sin problema di matuhamasa na tuin. Tupot da kuman. Hiuwi nila. Panagpapanjari. Apabila nila. Iagsu.
Iwan diagpak nila. Yang la nila pakabayaan, sin nagpapanjari kanila. Doon nahan. Kana naman si manusia. Yari hababaw sin gumini. In rahmat. In nikmat. Sin mahasud si mahatinggi yanughara kanila. Dahil nga sababian mga tuan. In nikmat. Amin suwaitan niyo tuod pagsukuran. Nabahagi nagdua. Na'matun madiyah wa na'matun ma'nawiyah aw ruhiyah. Lilayon na to yadto mga tuan ang bukang buok. Supaya kita niyo makapamanduga. Supaya ang kumpas sinjantong taniyo. Mahinang na tuin sabab. Hikapag syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pakita niyo katampanan, dahil nga hinang kakupur, wal iyadu billah. Na, adapon mga tuan, impagtagon ni'mat, al-madiyah, dahil nga mga ni'mat al-madiyah, na'matut ta'am wa syarab. Nikmat pagkaon, iwan nikmat pag-inom. In nikmat pagkaon, iwan pag-inom. Amin inindi manjari kalupahan si manusia. Sabab, kagunahan sing kabuhi niya. Doon iwan sinadlaw. Hikakusog simpikilan niya. Hikakusog sinanggaw tabaran niya. Magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan. Tiyawag sinallahu ta'ala yung mga bariman. Hapal man niya. Hasuratul Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu. Ya kamu mga ipon ko. Panawag-tawag ando kailo. Panawag-tawag nagdara ulong iwan lasa. Hisin timawag Allah subhanahu wa ta'ala. Hisin tiyawag bariman. Unin paltawagan. Ya ayyuhallazina amanu. Mga kamu bariman. Kulu, pangaun-kaun kamu. Pangaun-kaun kamu. Tuan, may tayad turiya kita niyo papangaun-kaunon. Sabab, ganap hikakusog. Sinpangannal taniyo magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganapi kakusog. Sin pito ang gawta baranta niyo. Maglugto. Timindog limingkod rumuko sumujud. Ingkatan hibalta niyo ngayon. Pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laway rin nga pagsukuro kami. Kulo, pangaun-kaun kamo. Darawa, buko ng katan pagkaun kabayaan niyo, kaunan niyo. Di manjari. Nabiya di hindi manjari. Kulu min taybatin marajak na ko. Ing kanapsuhan niyo, ayaw niyo kauna. Bang wala doon impanugot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na unim panugot sin Allah ta'ala hapag kaun, pangaon-kaun kamu. Taybat. Pangaon-kaun sadya kamu. Sa pi ano yung pagkaun yan? In pion nyo rin ang mga pagkaun yan. Amo sadya marayaw. May tayad do.
Sabab amod ting kagunahan, sinja sadtan yung marayaw. Ang painja sadtan yung Tuhanin nagpapanjari. Bangyad to kita yung nagpapanjari sinja sad na to, agaron na to na inuno-uno kabayaan na to. Sabab kita niyo rin maingat. Kaya ingatan na to da ing kamulahan simbaran na to. Kaya ingatan na to da ing kamumulahan sarawa diha ini. Way tuod. Dapat in subay na to agaron. Imbiyay ta si mahasut si mahatinggi. Kulo pangaun kaun kamu. Mimma rajaknakum. Sin uno-uno na ianughara na mo kaniyo. Uning nga sin ianughara na mo kaniyo. Tayyibat marayaw sadya. In marayaw kaingatan singkatan tao. Damit kianim mangi kaingatan singkatan tao. Di ayat ini. Pini ka to taniw sintuhan yung marayaw pagkaon. May ta sabab imarayaw pagkaon amo yaning kagunahan sinja sadda. Na impagkaon bukon miyarayaw sintuhan. Ang pakyaon sintao nagmula in jasad. Nagmula in pikilan. Nagmula in katan magmumula. Kumangi in katan apabila niya kiyaon. In bukon marayaw biyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, ang panakita niyo biyay taan si mahasut si mahatinggi. Bang niyo na pinay pagkaon marayaw. Na ayaw ka mo mag-uus-uus kumaon. Uy, may tayan. Ay niyo kalupahin nagpapanjari. Bismillah. Bukon kupahan magtuoy. Bukon dus mo kon magtuoy. Batlong mo yun. Favorite ko. Batlong mo kanapsuhan mo rin. Sabot na ikaw pa nagpapanjari. Dahil nga sabab yan, in mga bukon bariman, magkaon di makasabot. May tayad to sabuton nila, pag-adat nila, pag-respect nila, panagpapanjari ka nila, iwan sin iyanughara ka nila. Aturayan to. Sabot ko head. Bang mo na sabot imbihad turagbos. Mabarakat in kiyaun mo. Mabarakat in liapal mo. Mabarakat in kiyaratungan sin pagkaw. Dahil nga sababian bang mabarakat in tuyad to, in alupun mo tunggal. Tunggal isiw. Allahu subhanahu wa ta'ala. Nabang wala dito, alupon mo yung katan kabayaan mo. Pag-ubos mo kumaon. Alupon mo yung katan kabayaan mo. Impiyag biddaan. Alupon yung katan karidaan sinallahu ta'ala. Inambuok, alupon yung katan karidaan niya tay kuran niya in karidaan sin mahasut si mahasut. Alam mo yan to? Napag-ubos niya kung maununo na isab. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi hawlin minni wala quwwah. Ipagsukur ko. Patunggal pagsusukuran. Pujihon ko. In tunggal
pupujihun. Siya rin matu pupujihun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingkatan pupuji-pujihan. Intu punda pujihun. Bukun pia panjari. Bukun hansam. Bukun matawjin. Bukun kawasahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Intu punda pujihun. Singkatan pia panjari. Amurin nagpapanjari. Allahu subhanahu wa ta'ala. Bihan mga tuan. Ya ayyuhalladzina amanu. Kulu min taybatin ma rajaknakum. Nabang mabihad to. Waskuru lillah. Waskuru lillah. Pagsukur sadya kamu patuhan. Ayaw misan ko magsukur patao. Nabiyadiin na bang aw nagpajamu kay mo? Biyadiin na. Na aunda hindok kayo. Alhamdulillah. Ingkatan puji-pujihan, intu punda pujihun Allah. Buko namin naglabot kayo mong pujihun mo. Buko namin nagpakaon kayo mong pujihun mo. Harap pa Tuhan. Ang pamuna pangayuan. Duaan mo siya. Allahumma at'imman at'amana. O Tuhan na mo, ikaw ray naghanog-hara ka mo sinridiki. Manahot maaslag. Mali mo uno-uno na hadya. Amin nagpakaon ka mo yung sinridiki dahil kayo mo. Pataurin ridiki niya. Amin na pakaon niya ka mo ini tiyo-tiyo ganapi. Waskiman askana, mansakana. Amin nagpakaon ka mo iwan nagpainom ganapi. Turayan tuan. Namisang kauri na mag-inarab. Bang ko maingat mag-English, na mag-English ko. Uno-uno na bahasa. Harap mo na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mo na kialapal, mukal na mo na sadya, habihati mukal na mo kihatihan na sin Allah ta'ala. Ayaw sadya ko mamuji patao. Ayaw sadya ko magsukur patao. Harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Waskuru lillah. Impagsukur mo harimatungkay mo. Sabab sadya rin dito. In puunan niya yan. Dahil hamahasot si mahating dito. Waskuru lillah. Harap sadya ko maddukan niya tunggan. In kuntum iyahu ta'budun. Bang, matan-matanin ikaw yan. Tunggal da siya impyag tagipunan mo. Aturayan tayo mangod. Namang di mabihad to. Patao kaw nagsukur. Patao kaw namudya min nang labot kayo mo. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magkaasubo siya si mga sahabat. Ang pangasubo kaniya, aammalan. Iammalan nila hamasan nila. Bang iammalan nila hamasan nila, way panyap nila. Way panyap nila ipagpapaso. Paso katan. Way panyap nila ipaghagot. Bang dumatungin hagot-hagot katan. Ampay masana to ini. Manjarin na to pindahunin paso pahagot. Manjarin hagot papaso. Insilaway.
Nagawa Tuhan. Kaya pamuji nila pa Tuhan. Kaya pagsukol nila pa Tuhan. Sambil kisah sinambuk apam. Kaya pagsarak kanin hang tunga. Lillah. Pag-abot pagtimbang sin sarak kaniya. Kaya bugat mga Tuhan. Nakapamung siya, wangi sablong niya. Bukunhan sipag. Natibuok ko niya doon. Ti maud damayan. Bihan mga Tuhan. Dahil nga sabab yan. Apabilay manusia. Di nila pagbakayan. Magsukur pa Tuhan. Sa impagbakayan nila. Magsukur na pataong. Impagbakayan nila. Bukon na mamudji pa Tuhan. Impagbakayan nila. Magpudji na sila kaniya-kaniya. Na biya na sindagbus sinjong mato. Amo na impatta si Manu siya hamasan na to. Washkuru lillahi in kuntum iyahu ta'budun. Tunggalan niyo sadya. Impagsuko niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang matan-matan. Tunggal da impagtag-ipon niyo kaniya. Nain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang siya pangasubuhan. Unin amalan. Lilingon niya unin kulang hataw yaw. Dahil nga mga kiyabayta niya. Absus salama bainakum. Immarayaw amalan hantara sing kamu magsalam siya lami. Bihaon tuhan doon ini magsulat bukon na salam. Bukon. Di mo na kaingatan bang uno. Sabo na asubon, uno talongin siulat mo, hindi ko kahatian bang uno. Mainkan, malano masawain lapal, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In lima palyad turunay ni simulat habiad tindagbus, katluan ng karayawan. Katluan mga Tuhan. Nah. Hisi magdihin, buko namin nagsulat. Amin nagbayta. Na bang iagad tanin nagbayta. Iagad tanin bayta niya. In lapal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katluaning karayawan. Tuhan, magkakunahan kita niyo mataw din nga katluan. Sa day nga Tuhan, bukon day kato taniw magkahi. In karayawan day kato taniw magkahi. Pagkaubusan kita niyo. Sabab ang pagkakabus sing kahalan na to. Kabusin sin na to. Kabusing kawasan na to. Kabusing katandaan. Bukon yuko. Magkagunahan kita niyo. Singkatloan karayawan salam. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nawangin salam katloan sadya lapal sadya. Biya din na yung pagsyukur. Say mangud na mo. Uno pa yung biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amalan niyo. Biyaw ning salam wayroon na. Nakurat. Subay ang puhungon niya ang paniya salamun. Biya laong niya. Aw ni katawang kato sin ini salamunta. Awang koneksyon na nilaw na makusog. In Rasul sallallahu alaihi wasallam absus salama bainakum. In salam kakuyakan sin Tuhan. Inna nalam ya astulan. In siya lam ya astulan. Atulayan Tuhan. Nah, uno pa ni karwa.
wa at'imut ta'ama. Imarayaw ang mala ni karwa. Pagpasaw ko, wang aon pagkaon mo. Pagpajamu ka, sakali sila sa jalambay magjamu-jamu. Sila hadya tao halawang simbay, iwan sin hayop nila, iwan sin kuting nila, iwan sin ginisan na. Wa at'imut ta'am. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Piyabay taan sintuhanin Nabi. Inupat sila ini tausulwa. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in min ahli jannah. Sakawa tuan, gaman piyataud in pagtagipon nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paimasa na to ini, wayroon pamisan gulalan niya, baran niya sa dyan naggulal, nang hanakin habay, di dasahan lang na pagkaingatan, ng kamiwan ka mo. Nahuon, bang ikaw humukum mo na to, sa aon saan tuan manghukum, aon saan magsusulat sin hinang tarum adlaw, ladayna raqibun atid. Dumadlaw yan doon ang malaikat. Magsusulat sin hinang marayaw. Magsusulat sin hinang mumangi. Na aming bisara mo yan, tulong mo. Way siyang piagbidaan, sing kamuiwan kami, kurik na kaw. Sabi kaw yan to karaawahan. Na tuan ay mukalupahi. Aun da nagsusulat, sinhiwal ta pakaniya. Nakarikul, daw ko narikul, dihinang si Mano siya. Asa tilay tataasin langit, bukon. Bukon. Na, ini katuuno pa mga tuan. Wasallu wan nasu niyam. Into nasabot ang malan ini. Ipagsusukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dangal. Nagihinang hamasan na to ini. Na mga tuan, tabiton na to yung ginawawaran na to. Magkagunahan kita niyo hamasan na to ini. Sin mga nasabot yad to paamalan. Bukunin amalan mag-igil magdangki. Bukunin amalan maggulal sing ginawawaran. Sa inamalan na to, bang mayan kita niyo, kaya ulungan, kaya lasahan, iwan bang mayan kita niyo, maingat kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ito mga tuan. Hikaru ayat. Fakulu mimma rajakakumullah. Panaun kaun kamu. Sin uno-uno naja, yan ugara kaniyo sin Tuhan. Sa ngiyanan Tuhan. Halalam tayyiba. Amin halal. Pag-ubos marayaw pa isa. Ada kala halal yaon sa ikamula na kayo mo. Na ayaw na. Fakulu mimma rajakakumullah halalan tayyiba. Iayaran sin Allah Ta'ala. Imbarantan niyo. Inakaltan niyo, nataytan niyo, pituang kautabarantan niyo. Sabab di mabayain Tuhan. Mag-alop kita iwan sinskiya. Halawm. Lumi kita. Di, kaya nga sabiad to, yung mga bariman, nagtatag-ipon pa Allah Ta'ala,
labi aula amalan nila yung pagsambahayang makalimang karumang kaadlaw, malano sila ring hadas dakula, malano sila ring hadas sa siwi, palawom iwang pakwa. Dahil nga sababian, giulal sila sinallahu ta'ala kalasahan. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Kanunungan sinallahu ta'ala yung mga sila. Wala liyaun. Kasuwan nila. In magtawad patuhan. Kasuwan nila in sumanggop patuhan. Kasuwan nila in mag-admit sing kamalian. Hamasa na tiniway mag-admit. Di siya mag-admit na siya pikilan niya. Di siya mag-admit na siya himumungan niya. Siya inadmitun niya, usog marayaw sa ako nila niya. Usog marayaw. Bihad. Na kanunungan sinallahu ta'ala, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Amin tao. Wala liyaun. Sabab di makalaun. In makadakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Fakulu mimma rajakakumullah halalan tayyiba. Pagubos. Washkuru ni'matallah. Pagsukulan niyo patuanin nikmat yan. Nikmat Allah. Wairun magdirihil nikmat siyo-siyo. Di makarihilin dakura. Para ayat niya. Bang bukun day nga original na kura. Washkuru ni'matallahin kuntum iyahu ta'budun. Bang matan-matan kamu. Tunggal din pagtag-ipon niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala na ay kamu magsukul pa tao. Harap niyo na mo na magsukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang kau nagsukul pa tao, na siya makakanap. Di niya nakanapan. Sakawa bang kau nagsukul pa Allah subhanahu wa ta'ala, kawasan niya magganap. Wala in syakartum, na bang kamu nagsukul pa mansintuhan. Yagad niyo yung kabayaan ko. La azidannakum. Ganapan ko kanyo. Na bang wala na nagganap, bang wala na nagsukul patuhan, kaganapan pa, na, nakaunuhan na. Ada kalamulka na. Turayan tayo mangud na mo. Na, yadto mga tuwan, imbeta kato taniw sinallahu ta'ala. Na'matul maddiya. Ni'mat maddi. Pagkaun iban Panginoon. Hisuhud na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pamabarakat. Nabang mabarakat na. Doon nahanin tatabangan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ang pamagkagunahan kita niyo, mga anak apo. Tatabangan dahil Allah ta'ala. In tatabangan dahil nga tao. Natabang kau bihaon, konsum di na. Dukalan na kau. Kaya sabihan, matawad na tao riukalan. Kapag kahiniya tao. Sabab di niya na makawa yung kabayaan niya. Nagjanji sila bihay nila na maagad. Nagjanji sila mataod tiyo-tiyo na. Nagjanji sila misan dakuman tiyo-tiyo sa way na. Ada punin din Allah subhanahu wa ta'ala. Wakas na biyata katuhayat na kauna.
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Aturayan tuan. Na, demikian pamansin Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yan ughara kato, yari hababaw singgol ni. Amin ni kabatuk taniw mag-ibadat matan. Mag-ibadat iban kuyag. Bukun mag-ibadat magpakulan, hakulalan. Pamansin Allah ta'ala. Kasuratu Yasin. Wa ayatul lahumul awdul maytatu ahyaynaha. Wa akhrajnaha. Wa akhrajna minha habban. Faminhu ya'kulun. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Di ayat ini biyaitan kita ng sinallahu ta'ala sin manunjuki siya tuod. Sin manunjuki harap na tumadtukan niya. Dilalatun wadiha. Manunjuki. Sintunggal day mahatsut si mahatinggi in pagtag-ipunan, in pupudjihun, in pagsusukulan. Maita, khaliku kulla shay. Nagpapanjari singkatan, piyapanjari. Wa ayatun lahum. Al-audul maita. Lupa igang. Igang na gumi. Patay na. In katumbu-tumbuhan. Ahyaynaha. Pamansin Allah subhanahu wa ta'ala. Mapabuhi na mo. May tayaddo. Magpanaog ulan nagdararahmat. Wa anjalna minas samai ma'an tahura. Kawasasin Tuhan, isa-isa niyara, magpaulan. Wiroon makaingat bang pila valiris, bang pila kalunin tuwig kaya hulog, sinulan, hatiap-tiap hula uway. Hisiura Allah subhanahu wa ta'ala. Na, pag datong sinulan pagumi, ahyaynaha, nabuhi. Hawala mo tiyanong, hawala mo liun palong sinlupa. Ulan sa hindi matong pabud, paratag, ahyaynaha, nabuhi na. Unin nabuhi, katumbu-tumbuhan. Wala mo yan tiyanong. Wala kau nagtatao binhi, biutang murid to. Asal yaw ning binhi. Nauno yan. Wa akhrajna minha habba. Faminhu ya'kulun. Yan ughara na mo kaniyo. Indijiki niyo pagkaon niyo. Bukon sa jahat kaniyo. Pahayop niyo aun, kaniyo aun, paista niyo aun, katantan aun. Dahil din yan, dahil nga kakawasahan sin Allah Ta'ala. Inamintianong mo tiyo-tiyo da. Sa aming pagnaog sin ulan, timubo. Insayul mo gaddong, insayul mo pula, imbungang kahoy, ingkatantan, kawukunahan.
ang pakaw makabatok magtag-ipon tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ha mga rijiki yan mahinang sabab. Ha mga kasayul-sayulan yan mahinang sabab. Sa kalituan bukunda sabab. Biyawlong na suway sayul na dyan kaunon na tuubat. Ay nakaw kumaunsin medicine kuan sin doktor yan. Nabiyabay taasal sin Allah Ta'ala. Di ayat na sabot ni yaddo. Yung pagkaon na to, amo na yung vitamin na to. Sa kaliubos kumaon, mang hambuk urab, hambuk tapak, yung vitamin kaunon. Inumon. Tinyaon na, yung vitamin niya hasayul niya. Yaon na hasabaw niya. Nasa kaling sabaw niya, itom kataan. Adlaw ini itom, dumi ni itom, konsumay nat itom, pagkita sinatay niya itom. Sambil aso, hinangon niya vitamin. Nah, kita yan tuan. Ahyaynaha wa akhrajna minha habba. Faminhu yakulun. Yan yung katumbu-tumbuhan. Sayul marang, hinug marang. Sayul panggi, ugbos panggi. Yan na tuhan, yung ginis babarapa. Sabi adagbos, wala dakyawatok sin manusia. Magsyukur pa tuhan. Sa impyagsukulan niya, baran niya. Bang kita lang naway nakahinang marayaw. Di kita makabibihain. Kaya lupahanin pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang bukun tuhanin nagpapanjarihay ni, di kita makabihay ni. Way sayul halawmul. Way ista, way ruun. Bang bukun kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mga tuan, piyabay takato aumat na kau narimatong inggutom. Inggutom di matong kanila, way pagkaun, way pag-inom. Damik kiyan, wal-iyadu billah, rumatong dahong mathaulihan inggutom. Malukay na yung gutom, di matong kato taniyo. Sa bukom pagutom mo'y pagkaon. Nagkahalo pa yung pagkaon. Yung gutom, di matong kato taniyo. Giutom kita niyo magsukur patuhan. Giutom inatay na to mamudji patuhan. Yadto hindi matong. Pagdatong ikarua, way na pagkaun, way na pag-inom. Matawd bulawan, matawd din katantan, way na bihon. Way na. Misan ang bihon, di na matupod. May tayad to. Sabab ti mauding pagmaksiyat hababaw singgumi. In pagmaksiyat hababaw singgumi hamat sabihaon. Balikan na to mga tuan, di na humatul. Bang sila ri maun. Pa-strategy kabayaan sintuhan. Pakapandayan kabayaan sintuhan. Bang sila ri maun. Way kahalulay. Sabab naghinang kapandayan ni manusia pakaniya. Di kumugdan. Panday pupud. Impikilan si manusia.
mapupud sa jakatan tanim plano nila, wala sila nakahalulay problema. Bang sila ri maun pabiyayta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yan ang katumbo-tumbuhan. Yan ang hara kato sinallahu ta'ala. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. Ang panamo sila parmansintuhan piya panjarihan. Kakuyakan nila na isa. Basatin kasira wa mutanawwi'ah. Kakuyakan nila aturun. Kakuyakan nila pag silung-silungan. Min nakhilin wa a'nab. Hulma. Kaularap. Wala piya pagtingka sinallahu subhanahu wa ta'ala. Aunday sabdi kato. Tama dya, bukunang kananami bansin dito. Sarawa kansugan dakaw. Dumayaw rin parasahan mo. Min nakhilin wa a'nabin. Wa fajjalna fiha minal uyun. Ang panamubiukisan kanila. Intubigi kapag guna nila, dahil nga kataasan harap pa kababaan. Wayro ni sabding hababa harap pataas. Dahil nga hula hambuok, pahula hambuok. Piya anuran na mo sila sintubig, hipaglagi nila. Liyakulu min samari. Ampa sila makapangaun-kaun. Simbungang kahuyan. Pangaun-kaun ni pagsukur patuhan. Bukon pangaun-kaun di misan kabihan sa nyawain anak. Sinimbanus. Sindi matdiarang niya, pila kapal, pila lansa. Sa pag-uwi niya, ayaw pa'y makaun. Wayro ng sulagunoon. Impamung niya nalugi. Impamung niya nahalo. Ang pabukon bunalin nalugi. Bukon bunalin nahalo. Bang nalugi, tiyood nagpalugi. Bang nahalo, tiyood piyahalo. Takaakal ko. Kaya ingatan mo magbista, kaya ingatan mo pilay room, pilay adlaw. Na, liya kulu min samarihi. Mga un-kaun sila, simbungang kahon nila. Hipagsukul nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Puasim makaun nila, makaragang pa sila. Puasim ni karagang nila, makapanglihil pa sila. Hambuk masin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagadis. Pagsarak ka kamu, tasaddaku. Pagmura kamu. May tayad. Hapagmura niyo, mapungin lablab sing kayo. Aturayan mga tuan. Suwang biyad to. Bangin tao rin na magmura hatulan kabayaan sintuhan. Misan-san way kita mo kayo sunog. Sunog mga tuan. Hingkaya po kaan na to da sunog, aming kita na to. Aon sunog, wala na to kita sa sunog. Nauno yan. Aming kiyawa nila yung bukon kabayaan sintuhan. Nalong singkay banan,
Kunhat sadya kita. Misan sila doon nagkakada. Nasimingod na kita kanila. Eri man dyan. Bangaon na susunog ay ikaw sa magpasunog sa po nga bangaon dapat. Amin di mo na mapunglong, mumakoy kita niyo, yan na yung sunog. Amo yan mga tuwan. Na, paman sinallahu ta'ala, liya kulo, kasila makapangaon-kaon, minsa marihi, simbunga, singkatumbu-tumbuhan, amin piaratungan na mo ulaning gumi, timubuing katan, tumbu-tumbuhan, hababaw sing gumi, kakukunahan si Manu siya, mahinang sabab, hikapagtag-ipon nila, hikapagsukul nila, ganapan sinallahu subhanahu wa ta'ala pa kanila. Wa ma amilathu aydihim. Uwiron nakalamo din lima nila nagbutang. Nagpalimo. Uwiroon. Wala sila nakalamod, nagbutang sukal, nagpalimo. Sinhinog mangga, sinhinog mampalam, sinhinog manggis, katayan sinhinog, way lamudtan nyo. Kawa sa sinallahu ta'ala. Narangyad to natali mo, way to ilamod mo. Naunuhon mo yaon. Nabiyaitaan ka, pagsukulan patuhan. Bukun ikaw yung nagpalimo. Bukun na ko yung nagjaga rin doon. Aun na nagjaga. Ingkay mo kumaon sa jasim masarap, ampa ka makapagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Apala yaskurun. Habya nahan pa man sin Allah ta'ala. Ingkagi na mo. Nagdihil kanila singkatan, hikarayaw kanila. Apala yaskurun. Di pa sila makapagsukur pa Tuhan. Na mga Tuhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyayta sinambuk. Ummahatul mu'minin ina taniyo. Aisyah radhiyallahu anha. Nakapamung siya. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabaw na buok masa. Natutug siya. Paghibal niya sinsikin niya, in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagtitinog. Nagtitinog, nagsasambahayang sindum. Sambahayang tahajjud. Hatta tawarramat kadama. Sahingga nang huwagin si kiniya. Nang huwag hay nang marayaw. Buko nang huwag nang istambay. Buko nang huwag nagdaran. Bukon. Nang huwag tagapahala. Uno. Tahajud sindum. Sa masakiting siki. Nakapamungin asawa niya. Ay, ikaw na along niya. Kad ghafara Allahu laka ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhar. Ay, ikaw na along niya. Iampun na sa sintuhan indusa mo. Nakauna iwan nakauli. Huwag na rusa-rusa mo. Ubus na. Maghinang naman kausin iyan. Unong pamong sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Hikahalulay sin problema na tuin. Unong pamong niya asawa niya.
Afala akuna abdan syakura. Unulong na. Bukon ko ti pagsukur. Siniampon na ako sintuhan ko. Dosa ko na kauniwan na kauli. Bukon ko'y pagsukur. Na ipagsukur ko kaniya. Gaman patauron ko. Dahil nga sababian mga tuhan. Ipagsukur na to pa Allah subhanahu wa ta'ala yung katantanin. Kaya na bangkitan niyo. Di magtaymangod, di maghambuok, di maglasabi ay nindagbos. Inni matianog hara kato tanong sintuan matiu mataod. Mahinang sabab, lawan sin pagsukur. Mapakay na to'y pagtakabur. Magpuon kita niyo, tao mataod. Ang panato'y pamayta tao, innimat. Buko ni pamayta, piyag sukur patuhan, sa pamayta, piyag takabur pa Allah subhanahu wa ta'ala, haalupan si mahadjana. Amo yan mga tuwan. Namarayaw sumakitin siki. Asal da sumakit da. Hapag tag-ipunan patuhan. Harum. Aun ibadat tanyo sindum. Aun ibadat tanyo sinadlaw. Sakawa injunjungan alayhi salatu wassalam. In piamulan sang niya kato tanyo. Doom. Nabihahon tuhan, mataod-tauri magtugdom. Magpisol na sinsiki, magpisol na simbuli, magpisol na sinhawakan. Bukon nagtahadyod patuhan. Nagtahadyod patao. Nagliw-liw kabtanganhan tara sintaw iwan tao. Wala siya nakaalop pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Junjungan tanyo alayhi salatu wassalam. Piamulan sa niya tukado tanyo. Na murah-murahan mga tuan. Miabot na yung waktu tanyo. Nasalda. In pagpangadyi na to. Sa lugay, nag-unong-unong kita niyo nagtatabang pakaniya, pahikapasampay, pang mga katawtay manguran, na insya Allah ta'ala, ini, ganun daranda kita niyo, magpangadji, tiap-tiap waktu, isiw-siw na sadya, kaya butangan sin waktu, biya sindumini na kami mga katawtay manguran niyo, humatud maun pahadarat sin kamu sin pangadjian na murah-murahan bang mayan kita niyo magunong-unong umalop pamagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala pamudji pa Allah subhanahu wa ta'ala tiyo ipagsukur na to bang kita niyo maingat na magsukur at tiyo insya Allah ta'ala mapakay na to da ipagsukur sa taod-taod damikyan. Magsukur kita niyo patuhan. Bang kita niyo maingat magsukur patuhan. Maingat na kita niyo magsukur patao. Biya day sabhan. Bang kita niyo maingat magsukur patao. Maingat na kita niyo magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Salam ka sila sa namu. Ha mga anak po namu atiranan. Amuin di paglaulon. Sumaud. Umalo. Sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.